يا جماعه اليوم كمان عندنا فيديو بس شو تتوقعوا الفيديو العجب؟ هلا راح افرجيكم. genelde kasaba oluyor öyle şey. الصورة شو صورتين يا جماعة راح نشتري فتاشات وراح نخوف الشباب طبعا الشباب كلهم بالورشة. شو صورتين والله؟ Bunların da şey olanları var. Küçük olanları var yakıp atılabildi. Bu çok patlıyor ama. Bu bomba gibi Böyle bir fena patlama. Bu son sıralar çok çocuklar geliyor diyor ki abla öyle daha hiç patlamıyordu. Buna daha çok fazla bir şey doldurmuşlarsa Aşkım o zaman bina yıkılmasın zaten. bineği kırmaz yani. o kadar değil ama gerçekten çok fazla. Tamam şu kız kaçıranı alalım. Kızı kaçırmadın mı gerçekten? Kız kaçırıyor işte. Kız kaçırıyor. Aşkım sen evine de patlatıyorsun da. Geliyor diyor ki kız kaçırma diyeceğimiz var mı? Ama bu uçuyor. Şöyle derken? Bak kız kovalama diyor. Bu uçuyor ama işte. Atölyede çarşaflar Böyle şey mi? yağmazdan Uçuyor mu? Evet. Fark etmez. Siz çıkartan bir şey var mı? Tamam işte bak bu çiz çıkartıyor. Şu da var 3 patlayan. Heh onlardan alalım. Şundan alalım, ondan alalım. Bunlar da 3 defa patlıyor. Tak 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 ses veriyor. Ha tamam. Tamam. 3 tane bundan alalım. 3 tane. Hatta torpil çok iyi olurdu ama korkarlar ya. Bir tane alsak. Çocuklar orada oturuyor. Yakıp atacağız, kapıyı kapatacağız. Dışarıda dene diyeceğim de. Yok, Sesini korkar. Yok o kadar da korkunç değil ama ses kaynağı çıkıyor böyle bir pat diye bir şey çıkıyor. Alalım bence ya bir tane. Bu Tabii çok ne iyi. kadar süre buraya kadar geliyor? Hemen geliyor mu? Hemen hızlı bir şey. Hemen değil çok ama. hızlı geliyor bunu. Hemen yakıp atmamız lazım. Hiç tutmayacağım. Verdim çak atacağım. Tamam bundan alalım tamam. Çok tehlikeli ama. Tamam bundan alalım. Benim için öyle. Eğlenceli. Kız kaçırın 2 tane alalım. Bir tane bundan alalım. Şimdi 2 bu, 1 bu, Ha bir bu. 1 bu. Bir. Ha ne yaparız biliyor musun? Dal şekerler. Kolay gelsin. شوفوا هون فتاشات تمام بوم هنخليهم يخافوا هن كلهم بالورشه بس مين بالورشه ما بعرف هلا رح نتصل باخوي في هون اصوات كثيره خلينا نروح محل ما في صوت ونتصل باخوي يلا لنشوف يا جماعه احنا هلا جينا عند الورشه رح نتصل باخوي محمد رح نفهم اول شيء مين في جوا مين ما في جوا سنرى سان كونشكي شبهات من خلي تحكيها مشان من اللي حوالينه ما يفهموا لانه انا الكل بيفهم انا اسوي شيء فانا شلون نزاري Alo, ne yapıyorsun Muhammed? Ben birazdan arayayım mı ya? Hayır hayır, şu an 2 dakika bir şey... Değilim. Ne oldu? Alo. Alo. Bir dakika. Bir dakika sonra arayacağım. Evet. لكن المفتاح مو معي المشكلة انه هذول المشكلة انه هذول اخذوا المفتاح تعال شو اخذوا مفتاح من عندي وراحوا دخلوا بالورشة لو كان عندي مفتاح ما كنت اخبر ولا حدا بفتح الباب ودزت لجوا تعال شلون بس هلا انا مجبور حدا يفتح لي Bak الباب böyle yaptı ya, bence sen git. انا انه بعد يدي اتصل فيني لك لو ما في حدا جوا انا بدي ادخل يعني لو عندي مفتاح انا بدي ادخل بس اخوي اخذ مفتاح رايحين على الورشة لذلك انا ما بقدر ادخل عم بقول اجب انو ادق الباب انا ادخل لجوا من جوا نسوي هيك شيء بس لا في عندنا 3 ثانيه لذلك رح نسوي من جوا كمان برك هلا خلينا نسوي من دون ما يعرفوا انه شو عم نسوي هلا انا خليني ادخل لجوا انا احسن شيء ادخل لجوا وجانسel aşkım ben giriyorum içeriye tamam mı? Muhammed'in telefonunu alacağım ya da senin telefonuna kaydedeyim alayım. Ama ya da ben benimkini bunu alayım alsam- sen bundan kaydet. Tamam ben de kaydet. Şeye ver kıza Süle'ye ver. Evet. Yandan tutsun tamam mı? Sen deyin yallah ya cemaat hemen buraya. Şu 3 tane küçüğü alıyorum açma. Tamam önemli bir şey yok değil, Mahir'e ulaş. Mahir nerede de Mahir'e ulaşamadım de. Alo. Mahir'e ulaşamamıştım da şimdi ulaştım, tamam. Tamam. Bye. Altına sıçacaklar. İsmail kime bir şey kurtartır vallahi lazım. Aşkım sessiz tamam mı? Ben korkacağım bu sefer ama. Kulaklık yok mu? Dur bekle. Pişt. Suli. Aşkım tutsana şunu. And the orange juice, what I gave her. Did the in the lake, she on some trippy shit. First time smoke, first time. The way she give it, she the first time. هلا انا قاعد عنده. من كانه مو جوا؟ باقي له. قلت شنو؟ حامل جنوبه ايه شنو ستاك؟ لعبي قشكو لعبي ميو قلت انت شي مخاش بابش من اخره حمي عامله حمي كيف شو هذا كيف صار شو بابا شو كان مركلونه؟ عامل جزاله نكسي جزاله جزايشن سلام عليكم يا شباب نسوي مقلب فيك ولا لا انا بلا مقلب بلا شيء يا شباب شربنا ارجيله وشو مسوين هون العمى وخسر مين خسر؟
مين خسر يعني؟ جانو وحمد. يعني اشتروا شيء؟ ما اشتري. لا على تنظيف ورشه. ما بان سمعت انه راح تاخذنا على المطعم مو جانو؟ مطعم؟ ايه يا والله مكيفين ها. بده يطعمينا الشاورما. داري ابي بدي نروح. داري ورتناك هات. انا ورا ما بدي نفس. هذاك خد عقري لك شاخيت عقري. شو انا فكرت اولاد اصحاب مو بتعود. لا نعود ايه المفروض انا بس قال قال مرة بطلت. Bu altına sıçtı yemin ederim. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok korktum. Vallahi bu altına sıçtı. Var mı bir يا tane? جماعة والله العظيم شاخد تحتهم. Bir şey korktum ama. Bu nasıl zıpladı? العمل شلون نطيت؟ Ama bir şey söyleyeceğim. Hemen yandı. Ben nasıl attığımı bilmedim. Çok hemen tuttum. Sen buraya atma. خاف والله العظيم شاخد تحتهم يلعن ترينكم. Oğlum sen de korktun. Vallahi العظيم انت كمان. Deyince ben bir şey olacağını Ha. biliyordum. Ben yerinden bile kıpırdamadım. Şu çeksene beni. Bak bu Caner. Hadi Caner. Güzel oturuyor. Caner. Aynen. Ne oldu? Böyle yaptım bak. Böyle yaptım Sen sana. ne yaptın oğlum? Hadi kamerada gözüküyor. Muhammed zaten böyle yaptı. Muhammed koştu oraya koştu. شكت مسؤولية يا جماعة ضلينا أنا وهي لحالنا لأنه بعد ما فتشنا وخلص شحن الكاميرا حطيت البطارية الثانية تمام. اجوا النسوان الحارة عيطوا قالوا انتوا ليش هيك عم تسووا الاولاد عم بيخافوا وهيك. قلنا لهم الاولاد ما عم يخافوا فهمناهم الوضع بعدين راحوا والشباب كمان راحوا. هيك كان الفيديو. راحوا بكير لسه في عندي هدول ثلاثة. وين رحتوا بكير؟ والله العظيم لو ما كانوا اجوا النسوان ما حكوا شيء لان جاسر لما كان برا هنا كانوا بيحكوا انه طقوا الفتاشات والاولاد عم يخافوا هيك لذلك ما طقيت هدول. رحتوا بكير بس يلا معلش هدول غير يوم غير مرة او غير محل. بالنهار بطلت نص بشد بالنهار كان في ثلاثة ثانية والله العظيم كنت اخليهم يشتغلوا تحتهم بس النسوان ما عم يخلوه. انه يا جماعة الفيديو هيك خلص بنحبكم كثير بنشوف بعض الفيديوهات الجاية. المهم هيك كان الفيديو ما بعرف حلو ولا اكتبوا لنا افكاركم ثاني بالتعليقات.